ek was daar in Bangkok geweest. En ek het daar Zulu grappies vertel op die lughawe. En ek was in Singapore op die lughawe. Waar daar gemengde mense van Natal, as ek nou sê mense, Zulu mense, saam was op toergroepe. En hulle het nou in die vreemde ook gelag vir 'n grap soos byvoorbeeld 'n grap wat al lankpad kom. Baie jare gelede is ek gevra om daar op Kombonambi 'n grappie te vertel. En ek het nie geweet wat om te vertel nie, want ek wou nou, dit was hier oor Kersfees, 16 Desember, is nou net so voor die 16 Desember, is nou die slag van Bloedrivier se herdenking. En ek het nou die ou verhaaltjie uitgedink, ek sal nou weer moet opstaan om die storie vertel, maar dit gaan oor 'n ou predikant, 'n Zulu predikant, wat vir sy gemeente wou vertel het wat eintlik op Bloedrivier gebeur het in 1838. In elk geval, hy staan toe nou reg net om met sy gemeentetjie te praat, en toe hy nog so kyk, toe hou hy 'n retourbus stil, en 'n klomp mense klim uit, Afrikaans sprekend en Engels. En die ou Zulu baas kyk so na hulle, en hy dog nie, maar wag, hulle kan hier kom sit, en dan sal hy die hele lotjie vir hulle in 3 tale vertel. En hy verdeel hulle toe nou so mooi en min of meer in groepies, hy vra vir hulle watter taal hulle praat, maar hulle sit toe nou in 3 groepies daar. En hy begin en hy klim op sy kassie en hy sê, "Ladies and gentlemen, for all those of you who are English speaking, we're going to start off by singing hymn 66. For all those who have got hymn 66 in the hymn book, we'll just sing hymn 33 twice. Thank you." Hy sê, "Bantu nabafazi, ladies and gentlemen, dames en here. Ngilapha namhlanje today, ek is nou hier vandag. Ukutshela to tell you om vir julle te sê. Ukuthi lezi antsuku thina nebesekhona, no, those days when Dingaan was still alive, no, daardie dag toe Dingaan het nog al leef. Wathi kwamasotsha wakhe, he told all his soldiers not to for al die bloody soldate gesê. Sê niyohamba mfula gazi, niyobulela amabhunu, you're going to Blood River to kill a Dutchman, nou gaan julle Bloedrivier toe om al die bloody boere dood te maak. Habazi ukuthi Israelite, they don't know it's a long way, hulle weet nie is 'n lang pad nie. 4 days is still going, 4 dae loop nog, amanye amalanga basahamba. Sabafika khona ekuseni inkungu zingakavuki, they get in early in the morning, the mist 7 come up, kom na vroeg in die môre, die mist het nog nie opgekom. Dingaan, uthi hlala nie phansi, Dingaan sê sit down, nou sê Dingaan sit. Sebahlala they sitting, no sit hulle. Dingaan, uthi ngalezi inkungu ziyabazuka, nyawusukela amabhunu la, Dingaan sê, as soon as his mist come up, you know, charge his Dutchman, nou sê Dingaan, nes hierdie mist op, gaan die bly goed storm loop. Inkungu ziyavuka, the mist come up, nou kom die mist op. Manje now, no. Amabhunu sebabanalaka, the Dutchman's getting cross. Nobody bloody boere kwa. Sebatati pamu, sebabadupa la pangamba. They take the rifles and shoot him in the behind, the fatal geweer, skiet om oors by die agterkant laat. Umfula sê kwele in 'n kasi, the river was full of blood, nou is die rivier vir allerhande snaakse dinge. Hier kook now, that's why nou dis daarom. Long full of in the kam, goed umfula kasi. This river is called Blood River, hier rivier's naam is nou 'n bloody rivier.